Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi desktop tutorial. Dobro, ovo je epizoda, malo kratka epizoda, neću sad ono kao brava epizoda, jer ovo je kratka epizoda, jer želim da vam kažem youtubere koje pratim u 2015. godini. Pa ovo trenutno je 20 minuta do ponoći i evo, da samo ovo počnem. Kako iznenaditi devojku, to su srpski tutoriali. Njih, prvi mi je ono kog najmanje pratim, njega pratim jer sviđa mi se nekako, nekada me i više nauči nešto od drugih, a volim i Niksu Zizua. Prognoza top 6 mjesta. Sviđa mi se Niksa Zizu. On je sjajan čovjek. Muđe, njega isto dosta pratim. Znači, nam je pratim treći tutoriale, pa Niksa Zizua, pa Muđu, pa Blood Muđe od ove ribe sjajan. Onda Blood Master. Blood Master je jedan od boljih youtubera. Dobro, sad možete da pratite njega i Serbian Games BL. On je Kings of L Show, on je stvarno cool. Videos. On ima load more, sve to čovjek ima. I skoro svaki video ima a vidio sam jedan njegov klip, ne znam sad gdje, ima... Vidim se vidio. O, nisam te vidio tamo. Ako ti je jako dosadno, slobodno dođi na Twitch! Tako da, ako želite slobodno dođete na Twitch, upravo sad live streamom zajedno sa Blood Masterom, tako će biti zabavno, igrat ćemo Myplex, imamo onaj Legend Rank, tako da stane 80 na jedan server, i fakat se nadam da će Myplex radit, pošto sada kaže ovo, a ja to ne volim kad kaže, jer je tamo njegov rep. Eto, toliko je smiješan da ja ne mogu znači da pišem to. Ima ne znam koliko videa. Da će proverim. 6-8 videa, ali možete video upoređujete i bilo koga snimca Serbian Games BL. Ima 352.831 subscribe. Ratvaler naša devojka, GTA 5. On ima 881 video. Mislim, to je više od svih, pogledajte Niksa Zizu koliko ima videa. Niksa Zizu ima 389. Možemo ovdje su dosta, mislim. 522. Blood Master ima 357 video. Scots, dobro, Scots, dobro, sve vidi. On ima 668, znači to su svi sjajni žebrali. Niko ne može se pođeti s ovim ovdje likom koji je retard. Evo Serbiane retardci. Ja te ne pratim i nikada neću da te pratim. Znači ne sviđa. Svi ste bre ljudi, evo nas! Znači ne sviđa mi se uopšte Serbian. Znači, iako on na svakom videu ima milion pregleda, 2 miliona pregleda. 2 miliona pregleda na jednom videu. Gdje 1.600.000, dobro, 1.700.000. 1.700.000. Jao, ludo bre. 1.500.000. Ovo imamo malo. Čekaj, šta? Ali, da se pređe ta brojka milion. To je veoma čudno. Svi ste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games BL, danas ćemo igrati GTA 5. Nastavljamo dalje ljudi moji sa misijama. Gledaj se bio. Instagram. Okej. Znači, video malko sporije radi, jer sam pokušao da snimam s nekim drugim programom, ali je ipak okej. I bio sam... Da ga ne ubacim. Pozdrav iz Zagreba, Serbijan.
Sebijane. Sebijan. Ne. Ti si udala sa YouTube-a koja snima odvratne klipove. Znači, ne sviđaš mi se. Znači da vam pošaljem tu da vidiš ti kako se to osjećam. FIFA si zapostavio. Znači, meni se taj YouTuber, znači, neko mi se uopšte ne sviđa. Kao da je neki drljav stvar. I ja to ljudi. To je bilo što si čovjek kratke epizode, 5 minuta, 6. Ono što ste gledali ovaj video, jedino što mogu da kažem je...